mugoroba mwiza nshuti bakunzi ba Ishya News TV. Reka turebere hamwe n'iki kiriwe kivugwa uyu munsi. Reka tuhere ku nkuru ivuga ko Perezida Paul Kagame yohereje ibaruwa igikomangoma cya Arabia Saudite Mohammed bin Salman ku itariki ya 29 Mata 2026 nibwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yashyikirije iyi baruwa mugenzi we wa Arabia Saudite Faisal bin Farhan Al Saudi ngo ayigeze kuri Mohammed bin Salman. Amakuru ajyanye n'ibikubiye muri iyi baruwa ntabwo yigeze atangazwa. Ibiganiro bya Perezida Paul Kagame na Mohammed bin biheruka byatangajwe ntibyabaye mu mwaka wa 2026 ubwo umukuru w'igihugu yari muri Arabia Saudite yitabiriye inama mpuzamahanga yiga ku ishoramari. Nyuma yo gutanga iyi baruwa, Minisitiri Nduhungirehe yagiranye ibiganiro na Faisal bin Hamad byagarutse ku mikoranire y'ibihugu byombi hagamijwe kurushaho guteza imbere utwererane, ubufatanye n'ishoramari mu bikorwa remezo. N'ingufu uruzinduko rwa Minisitiri Nduhungirehe rubaye nyuma y'uko muri Gashyantare 2026 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wungirije wa Arabia Saudite Walid bin yasuye u Rwanda ndetse agirana ibiganiro na Perezida Paul Kagame. U Rwanda na Arabia Saudite byifatanyije mu mishinga ikomeye yo kubaka ibikorwa remezo byiganjemo ibirimo iby'ubuvuzi, imiyoboro y'amashanyarazi ndetse n'imihanda. Guverinoma ya Botswana yatangaje ko Perezida Kagame azagirira uruzinduko muri icyo gihugu ku itariki ya 6 Gicurasi kugeza ku itariki ya 7 Gicurasi uyu mwaka ku butumire bwa mugenzi we Dumajideo Boko. N'uruzinduko byitezwe ko ruzakurikirana n'inama ya kabiri ya komisiyo ihuriweho n'ibihugu byombi izaba ku itariki ya 4 na 5 Gicurasi ikiga ku buryo bwo gushimangira umubano hagati y'ibihugu byombi. Uru ruzinduko ni intambwe nziza yo gushimangira umubano hagati ya Botswana n'u Rwanda mu ngeri zirimo ubufatanye ku bukungu. Hazanareberwa hamwe intambwe imaze guterwa kuva komisiyo ihuriweho n'ibihugu yatangiye imirimo yayo mu mwaka wa 2019. Byitezwe ko abakuru b'ibihugu byombi bazagirana ibiganiro bigaruka ku bucuruzi bukomeye bukorwa hifashishijwe ikoranabuhanga, ku bukerarugendo, ku bijyanye n'inkingo z'amatungo, gutwara abantu, ubufatanye no kongera agaciro amabuye y'agaciro ya diyama n'ibindi. Munyemeye dukomeze kundi nkuru ivuga ko Kiliziya Gatolika mu Rwanda yatangaje ko yatangiye iperereza ku itsinda ry'abantu biyita abatowe bavuga ko bimitse papa wabo nk'umunyarwanda. Ibintu byatunguranye nyuma yo gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Amashusho yakwirakwiriye agaragaza abantu bateraniye hamwe bavuga ko bari kwimika umuyobozi wabo bita papa cyangwa umubyeyi w'abatowe. Uwo muyobozi ni Harerimana Faustin wahawe ibimenyetso birimo inkoni, umusaraba na Bibiliya bavuga ko ari ibimenyetso by'umuyobozi n'ubutumwa bw'Imana. Harerimana asobanura ko buri mukristo Gatolika wabatijwe aba ari uwatowe kandi akavuga ko yahawe ubutumwa bwihariye nubwo hari umwe mu bayobozi ba Kiliziya Gatolika batabyemeye. Avuga ko batagamije kurwanya Kiliziya ahubwo ko biyumva nk'abayigize neza kurushaho kandi ko ubutumwa bwabo bugamije kwimakaza urukundo, ubutabera n'amahoro. Ku rundi ruhande, Arikiepiskopi wa Kigali akaba n'umuyobozi w'inama w'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda Antoine Cardinal Kambanda yatangaje ko Kiliziya iri gukora iperereza kuri ibikorwa kugira ngo harushaho hakurweho urujijo, hamenyekane ukuri kwabyo. Reka dukomeze kandi ku nkuru ivuga ko umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitseri yibukije abaturarwanda ko iyo umuntu ahamagawe n'umugenzacyaha ku mpamvu z'iperereza ategetse kumwitaba kuko kutabikora bigira ingaruka zo kuzanwa ku gahato nk'uko biteganywa n'itegeko. Mu kazi ka buri munsi urwego rw'ubugenzacyaha RIB cyangwa ubushinjacyaha buhamagara abantu batandukanye hagamije gushaka amakuru afasha iperereza ku byaha ngo hamenyekane ukuri kw'icyaha cyakozwe. Dr Murangira yabwiye ibitangazamakuru ko mu gihe umugenzacyaha ahamagaje umwe muri abo bantu ubw'impamvu z'iperereza, itegeko rivuga ko ategetse kumwitaba. Itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza zishinja ibyaha nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu riteganya uburyo abantu bahamagazwa ngo bitabe ubugenzacyaha. Iri tegeko kandi riteganya n'uburyo uwanze kwitaba ubugenzacyaha ashobora gutegekwa kwitaba ku gahato n'uburyo azanwa kwitaba ubugenzacyaha. Munyemeye twakize ku nkuru ivuga ko abaturage bo mu ntara y'Iburasirazuba bakomeje guhabwa imbabura zirondereza ibicanwa binyuze mu mushinga w'imyaka 6 ugamije kubakira abaturage b'intara y'Iburasirazuba ubudahangarwa ku mihindagurikire y'ibihe. Muri iyi ntara hazatangwa imbabura zirondereza ibicanwa 93 zizatwara miliyari 3 na miliyoni 69 z'amafaranga y'u Rwanda. Bamwe mu batangiye guhabwa izo mbabura ni abo mu karere ka Nyagatare ahategerejwe izigera ku 14,000 zizatwara miliyoni zisaga
zisaga 462 z'amafaranga y'u Rwanda. Munyemetwe kizanzo y'u Rwanda rimwe bivuga ko raporo yashyizwe ahagaragara n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bufatanye na World Food Program bigaragaza ko ikibazo cy'ibiribwa gikomeje gukomera muri iki gihugu. Iyi raporo ivuga ko 77.3% by'ingo zibayeho mu bukene bw'ibiribwa, aho abantu bagera kuri miliyoni 27.7 bahura n'inzara ikabije. Ibi biterwa n'intambara zikomeje kwimurwa kw'abaturage n'ubukene bukabije butuma batabona amafaranga ahagije. Abaturage benshi batunzwe n'imirimo idafite umutekano, bityo ntibashobora kubona ibiribwa bihagije. Hafi ingo 5 kuri 10 zifite imirire mibi idatanga intungamubiri zikenewe. Kubera iki kibazo, imiryango imwe igabanya ifunguro, igurisha imitungo cyangwa igahagarika abana ishuri. Nanone hafi 30% by'ingo zikoresha amafaranga menshi cyane ku biribwa kurusha ubuzima n'uburezi. Reka dukomereze ku nkuru ivuga ko umuyobozi muri polisi y'u Burundi ukorera hafi n'umupaka w'u Rwanda mu gace ka Mparimundi ko muri komine ya Kayanza ho mu ntara ya Butanyerera kwa gatatu tariki 29 Mata yarashe mu cica abagabo babiri bakekwaho gukorera ubucuruzi bwa magendo hagati y'u Burundi ndetse n'u Rwanda. SOS Media Burundi yatangaje ko amasoko yayo yo muri polisi y'u Burundi ndetse n'umwe mu bafitanye isano na nyakwigendera bayibwiye ko abagombere yo kwica bari babanje gutabwa muri yombi na polisi y'u Burundi. Amakuru aturuka muri polisi y'aka gace barasiwe amavuga ko inzego z'ubuyobozi muri ako gace zashyizeho amabwiriza y'uko umuntu wese uzafatwa yinjira mu Burundi ibicuruzwa bya magendo abikuye mu Rwanda agomba kwicwa. Inzego z'ubuyobozi ntacyo ziratangaza kwiraswa rya bariya abantu. Agace ka Mparamirundi kegereye umupaka w'u Burundi n'u Rwanda kamaze igihe gafatwa nk'imwe mu nzira inyuzwamo ibicuruzwa bya magendo hagati y'ibihugu byombi. Ubucuruzi bivugwa ko bwiyongereye ku ruhande rw'u Burundi nyuma y'uko iki gihugu gifashe icyemezo cyo gufunga imipaka yose iyo ku butaka igihuza n'u Rwanda. Reka kandi dukomereze kuri iyi nkuru ivuga yuko kuwa gatatu South Sudan Broadcasting Corporation yatangaje ko Perezida Salva Kiir yakuye Semeya Nkumba ku mwanya we wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga kandi ko yirukanye Atango Kuwenya Manyanga wari minisitiri w'ubucuruzi. Nta bisobanuro byatanzwe ku bijyanye n'impamvu yo kwirukanwa ku mirimo yabo kwabereye rimwe no kwirukanwa kwa Mayimwe wari umuyobozi mukuru w'ibiro bishinzwe iperereza hagashyirwaho Akate Tongo ngo amusimbure. Abasesenguzi bavuga ko Kiir ahora ahindura abakora mu rwego rwa gisirikare na guverinoma kugira ngo abashe gukomeza kubagenzura igihe ahanganye n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'impuha zivuga ko isimburwa rye rishoboka. Reka kandi dukomereze kuri iyi nkuru ivuga ko minisitiri w'ingabo wa Mali Sadio Kamara azashyingurwa kuri uyu wa kane nk'uko igisirikare cyabitangaje. Yishwe kwa gatandatu n'igisasu cyaturikiye ikati gihitana n'umugore we n'abuzukuru be babiri. Iki gitero cyari mu bitero byinshi byari byakozwe n'imitwe y'abajahaditse n'abitandukanyije n'abatuarege barwanya ubutegetsi bwa gisirikare buriho. Sadio yarazwi cyane nk'uwagize uruhare rukomeye guhindura imikoranire nyuma yo guca umubano n'ibihugu by'Uburayi nka Bufaransa. Umuyobozi w'igihugu Assimi Goïta yamushimiye nk'intwari avuga ko urupfu rwe ari igihombo gikomeye. Leta yatangaje icyunamo cy'iminsi 2 mu gihugu. Reka dukomeze kumuribwa ko Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yazamuye mu ntera umuhungu we usanzwe abarizwa mu gisirikare cy'iki gihugu amuha ipeti rya Lieutenant Colonel. Icyemezo cyo kuzamura mu ntera Sini Mnangagwa cyatangajwe ku itariki ya 29 Mata 2026 yari asanzwe afite ipeti rya majoro. Uretse umuhungu we Perezida Mnangagwa yanazamuye mu ntera abandi basirikare 8 nabo bagirwa ba Lieutenant Colonel. Iki cyemezo cyongeye gukurura induru muri Zimbabwe cyane ku basanzwe bashinja Perezida Mnangagwa icyene wabo kandi kirimo bizwa n'itegeko nshinga y'iki gihugu. Mukuru wa Sini Mnangagwa witwa David Kudakwashe Mnangagwa asanzwe ari minisitiri w'imari wungirije. Reka dukomereze ku nkuru ivuga ko abayobozi b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ya Iran banze kwinjira muri Canada nyuma yo gufatwa nabi n'abashinzwe abinjira n'abasohoka ku kibuga cy'indege cya Toronto bituma batitabira inama ya FIFA i Vancouver. Itsinda ryari riyobowe na Mohamed Jah ryavuze ko ryari rifite visa zemewe ariko rigasubira muri Turikiya kubera imyitwarire idakwiye ryakorewe. Canada ivuga ko hari impamvu z'umutekano zijyanye n'aho bamwe bafitanye isano n'igisirikare cya Iran. Bibaye mu gihe imyiteguro y'igikombe cy'isi cya 2026 iri hafi ariko ntiharagaragara imbogamizi nk'urugendo n'umutekano by'abanya-Iran. FIFA yavuze ko icuzi byabaye kandi igateganya kuganira n'iri tsinda. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko gufunga ibyambu bya Iran byagenze neza, anasaba Tehran kureka burundu gukomeza
guhangana. Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Iran Mohammed Bagher yatesheje agaciro igitutu cy'ubukungu cya Iran mu gihe igisirikare cya Iran cyavuze ko kwihangana cyagaragaje kugeza ubu kwari gushaka guha amahirwe ibiganiro bya diplomasi. Ubwumvikane buke mu muhora wa Hormuz bwatumye ibiciro by'amavuta ku isi birenga amadolari 120 kuri litiro, naho igiciro cya lisansi muri Amerika kigera ku rwego rwo hejuru mu myaka 4 ishize. Reka dukomeze kumurivwa ko mu gihe intambara mu bushyamirane bikomeje hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibiganiro bya diplomasi biracyari mu nzira igoye aho impande zombi zitarabona umuti wuzuye w'iki kibazo. Amakuru mashya agaragaza ko Iran iherutse gushyikiriza Amerika igitekerezo gishya cy'amahoro binyuze mu bahuza muri Pakistan. Icyo cyifuzo kigamije mbere na mbere gufungura inzira y'amazi ya Hormuz ifite akamaro kanini ku bucuruzi bw'isi, hanyuma ibindi bibazo bikomeye nk'ibya kirimbuzi bikazitabwaho nyuma. Ibibaye nyuma y'uko ibiganiro biheruka byari byaragizwe ibanga ariko bikarangira nta musezerano afatika agezweho. Impamvu nyamukuru ikomeje kudindiza ibiganiro ni ubutumvikana ku bijyanye na gahunda ya kirimbuzi ya Iran, aho Amerika isaba ko hahagarikwa burundu mu gihe Iran ivuga ko ari uburenganzira bwayo bwo kuyikoresha mu buryo bw'amahoro. Nubwo hari agahenge k'agateganyo kashyizweho, umwuka w'intambara uracyahari. Iran yafunze igabanya urujya n'uruza mu nyanja ya Hormuz mu gihe Amerika nayo yashyize igitutu gikomeye kirimo no kugabanya ibikorwa by'ubucuruzi bifitanye isano na Iran. Ku rundi ruhande kandi impande zombi zisa n'izemera ko ibiganiro bikomeza ariko buri ruhande rugashyira imbere inyungu zarwo. Perezida wa Amerika yavuze ko yiteguye ibiganiro ariko ashimangira ko Iran igomba kureka burundu umugambi uwo ari wo wose wo gukora intwaro kirimbuzi. Mu by'ukuri ibiganiro byageze ku rwego aho bashakwa amasezerano y'agateganyo ashobora gukumira kongera kwaduka kw'intambara mu gihe hagishakishwa umuti urambye. Nubwo hari intambwe nto zigenda ziterwa mu biganiro hagati ya Iran na Amerika, haracyari inzitizi zikomeye cyane ku bibazo bya kirimbuzi n'inyungu za peteroli mu karere. Icyizere cy'amahoro kirahari ariko kiracyari kure kubera impamvu mu gihe impande zombi zikomeje gutsimbarara ku mwanya wayo. Reka dusoreze ku nkuru kandi ivuga yuko umuyobozi w'ikirenga wa Iran Mojtaba Khamenei yakuriye Leta Zunze Ubumwe za Amerika inzira ku murima, agaragaza ko Washington nta mwanya na muke igomba kugira mu burasirazuba bwo hagati ndetse ko itazatezwa ku kubungabunga ubushobozi bwayo mu ingufu za nuclear. Ku itariki ya 30 Mata ubwo ni uyu munsi, uyu muyobozi yavuze ko Iran izakomeza kubungabunga ubushobozi bwayo mu bijyanye n'intwaro za kirimbuzi nk'umutungo w'igihugu. Ni imvugo byitezweho ko ishobora gukomeza ibintu kuko hari hashize iminsi havugwa byo kugira ngo amasezerano na Amerika ndetse na Iran, kandi bishobora gushingirwaho ariko Tehran yazibukira ibijyanye n'intwaro kirimbuzi n'ibisa nabyo byose. Ni mu itangazo ryanditswe ryasohoye kuri televiziyo y'igihugu cya Iran, Mojtaba Khamenei yavuze ko ahantu honyine Amerika ikwiriye ari munsi y'amazi, ibisobanuye ko yifuza ko Amerika ikwiriye kuva muri iki kigobe cya Paris. Iran ikomeje gufunga inzira ya Hormuz ifatwa nk'inkingi ya mwamba mu bijyanye n'ibikomoka kuri peteroli ku isi yose. Igiciro cy'akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli cyazamutseho 7% kirenga amadolari 126 bibo ubwa mbere bibayeho kuva mu mwaka wa 2022 ubwo intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangiraga. Icyakora ubwo uyu muyobozi avuga ibi, inganda za Iran nazo zikomeje guhura n'ikibazo kuko Amerika nayo yakumiriye ubwato bwikoreye ibikomoka kuri peteroli bujya cyangwa buva muri iki gihugu. Uyu mugabo akomekejwe bikomeye ibitero bya Israel byahitanye na se Ali Khamenei ku itariki 28 Gashyantare 2026 yavuze ko abo muri iki gice cyo mu burasirazuba bwo hagati bagomba gufatanya bakivuna umwanzi. Nubwo Iran ikomeje gusaba ko yakomeza guteza imbere gahunda y'ingufu za nuclear ariko hatagamijwe ikibi, cyakora Amerika igaragaza ko itera Tehran itashakaga ko iki gihugu kigira intwaro za kirimbuzi. Cyakora Mojtaba Khamenei yavuze ko batazazibukira iyi gahunda kuko ari umutungo Iran igomba kubyaza umusaruro. Khamenei yavuze ko miliyoni 90 z'abanya-Iran baba imbere mu gihugu no hanze yacyo baterwa ishema n'ubushongore n'ubukaka bw'igihugu cyabo, haba mu mucyo, lisansi, abaturage, inganda, ikoranabuhanga, ryabijyanye n'ubuvuzi, ingufu za nuclear. Avuga ko kubizibukira ibyo ngibyo bidashoboka. Nshuti bakunzi ba Ishyano News TV, reka dusoreze amakuru twari twabateguriye ahangaha. Ni amakuru dukomeje kubashimira ko mukurikira umunsi ku wundi, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane.